yewuyele ekhaya ku-channel 157 Moja Love. Guess what? Vandag weer is Kempton Park ngiyangithola. Kunomunye umfethu la uMusa wenkosi yabona uyocela nakuthi hey man ucela ukuthi simbuyisele ekhaya eDobsonville. Cabanga ukuthi I want to usuke kanjani eDobsonville wayefika eKempton Park ngiyangithola. Yeah but ke thina as ishow yabona yabona akusiphathi yabona ukuthi simbuza ukhoshisa njalo but ke awuthi siziseta ke le story simuza ukuthi ukhala ngani ufuna simncede kanjani ufuna ukubuyelana ekhaya uhanjiswe yini abasho. Yeah, sure, don't okay, Musa. Hola, boy. Yeah, sure. So since story zakho ntonami yabona but maye mina befuna ukuza from eside lakho from ukuthi kahle yini le ekususe ekhaya yabona wathola sohlala la eLitswaneni Kempton Park Thembisa obviously area 1 yabona. So university chatini uphuma kuphi uhlala kanje? Thembisa uSmusi. Yeah. Eshikrumane yami la kushuthi olilambe nedladla Thembisa. Yeah. Okay, ngicine sengishiyeka kanjalo uma bebhayisa idladla beza ngayi. Shuthi mangiqale lento zokubhema ngestress olilami. Liyahlangana lathazibaya ewashuthi manje ngisadakwe into zokubhema. Ngathi mina ngikhona ukuhamba ngiqala life entsha kwenye indawo ila ngishiyeka khona ke. Yeah but manje ngizwile microphone nami strata. So unesikhathi singakanani stratini? Maybe 5 years now. 5 years? Yeah. So already like come move from eLitswaneni eThembisa move la kuphi ngayi eKasi? Yeah, move la ngayi. Alright, sure. Alright. So malmove likubekile emqondweni uwo kahle ngidina owabadenial ongafuni ukuthi ufinal. Okay, why? It's like bengasikudala ngiqeda ukungena kulezi zinto zama-drugs ubele nje ikhanda kusesokhanda shisana mara manje ngibone ngenye indlela ngiyabona ukuthi akusizi kuyofela le etratini and manje nanami sengikhathele nangayiyo lento ngifuna ukuqala ukustarta ukulungisa ilife yami. So that's why ngicele nina Crotman ukuthi nikwazi ukuthi ningikhulumele nani ngicolisele lapho engona khona via family yonke futhi inama flop points le chatini before stratini. Like nginama flop kangako engathi angenza ukuthi mara into emsisi ubuhlungu like ne family mabe ngibona like ngiso kugama plastic ngehereza impilo yami like yabo sekaba namahloni ngami. So manje ke nje wasiya lapha already okwashayili already rand kuphi setopso kanje ne? Yeah kulabo manje Nesfield. Nesfield. Olazo maphonya ngiyabona la. Kuzachaza bayazanga ngapha afela ngakazi that's why ngicela nina mangibhala ukuthi azi ngicela Crotman ngisize because manje sengiqhelele yonke umuntu masuyiwani sengiwana ngiluze yonke into abantu bebangithanda ngina ngiwani. Yes manje awungitshela ngiyabona uhamba nangeyinduku kwenzakaleni bro? Crotman Kawathekile lana Crotman like into ngeke ngathi uyabelieve mara into zabantu ngakho lokusipana sithi sispinela yona le habit ebhedana ukuthi from last year nje Crotman ukhatheka kwami kushuthi manje ngiyangena mangidlule Soweto esaluni bavulile ngene ngithatha ifoni kushuthi mangithatha ifoni isecharging keep ifoni echarging ngithatha ifoni ngilahle ngokushiya liyacharge lo muntu athathe icharge hamba isebenza usecharge hamba isebenza ikhona njalo like nami ngibe shocked Crotman and then yize ezinye zezinto ngoba ngizobuyela edladleni ngizomchazela olilami ukuthi kuso and manje umuntu lo uthi ufuna into so because ngimi ngamosha ngathatha into yakhe.
Solo umuntu ufuna ngathi ufuna ukuthi umbhadale back. Uthi yena ifoni yakhe bekuyi-4,000 kushuthi maybe angazi ukuthi-ke mase bathatha isinqumo bayokhulumisana naye Khulumani mabemnikeza le 4,000 uzongenza ngibe right because ebhedlela esitreyinini Khulumani ababoni niks. So manje indoda-ke abona ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuya e-oleni lakhe abona and abona usukudlule iminyaka ningabonani ngangithola awucabanga ukuthi ufike e-oleni lakho soba umthwalo oleni lakho liphanda kanjani lasebenza or mhlawumbe nethelithingisayo sabava kanjani okubuhlungu lokho Khulumani oleni lama lisebenzi abantu besonto bayasentshona kanjalo kaMasanga yabo baphila kanjalo nethama lila ahlala nalo bamazibuko futhi nje usebenza ukunceda abantu kanjalo Khulumani. So ithama likuphi lona babonke lapha babonke lapha khona okay bamazibuko but bamazibuko is not good maybe ithama lami straight yabo so angazi ukuthi bongamukela kanjani Khulumani that's why ngicela usizo kubo akathathe bolela kuvela lena la Thembisa kushuthi ngilala la nenye trip house bathengisa ukhisi banenye indawo esibhemela kuyo trip house kwenye indawo la kubhayiswa khona abantu bahlala khona bahlala khona basuke bayenzela ukubhema bona mara sigcina semosha maybe la ihlala khona abanye emakhaya abanye kubugcine sesibalekile khona lapha yasilala khona cha uthi hambi ngobuya lapha nekari ngiyathanga okay thank you namzothola ikari ubusho umthando zomncane lapho phambili basuwelcome grants bathole ne sure. All right. As in the culture, mina indaba kaMusa man inzimanyana bana because right now abazali bakhe abamazi akule situation le akuyo bamgcina right awazi ukusihambela and everything yabona and then ngapha the next thing yabona seka limited akasakwazi ukuphanda the way bekajolo ukuphanda ngakhona before yabona but ke lokho ke athi sikekelele kuNkulunkulu sami sokhuluma nabazali bakhe sibona ukuthi ngenzakalani because esikhathini ningakusho phela ukuthi mongo sebenzi awunali ngidena yabona wena sobona khona wena awuthi ke sithi sikhapha ngoze because usawunda nje umuntu opositive wena ngamampela yamuntu usimisele ukuthi ahlakane ne-audit lakhe futhi so nathi as Moja Life ispansed leso sokuhlanganisa abantu yabona ihlobo ezilahlekelele yabona ukuthi bahlangane again baqalele impilo phansi futhi yabona awuthi sibeso nama ngazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngiyesaba ukumletha la sinabantu besonto uwo wazifaka kule nkinga uwo ozozikhipha mangabe uNkulunkulu uyakhumbula sesiyo understand ikama innocent kwaMasuku ne siphuma kuJoe yeMoja Life ibuyele ekhaya la sinceda khona abantu abafana njengomfowethu abatholakala sebahlala mhlambe sekahlala estradini anganandawo yokuhlala yabona ma Nimtata bomsongozi utata boy Thembisa man vulani ngapha kwanele okay alright ngivule ngapha Othosivulele mama ohlale phansi ne Zonsumbele Sanibonani unjani saphila wa so manje ke semasana nomfethu ke wasikhalela wasicela ukuthi esami ufuna ukuthi ahlanganiswe nomndeni wakhe futhi abuyele ekhaya yena zena kodwa ke akazi ngapha yabona la khona umama nobaba ukuthi kuphi bagcine Thembisa yabona so manje sithatha show ke senze research athi sizothola ukuthi ukuphi nani yabona so besithi besikhaphela ngoba ushilo ukuthi impilo yasestradini sekakhathi semkhathazile kakhulu ma yabona yabona nje usuzobona uyasazi isimo lesi abhekana naso manje usungahamba usukuthi angakwazi ukuhamba isimo lesi ngiyasazi isimo sakhe sasestradini okay noma ezogula ephatho yinyama okay yebo ngamthatha ngamisa ekliniki esangweni wadlubulundela lapha atheni uyofuna ukuhamba okay ozangahlala nokuhlala la wasahlala naye salayina senza yonke into ukuthi kuzothatha ama test yonke into sihamba nobonga
wadlubulundela watheni uyahamba yena ngaye ngeni useyahamba sasala lapho ke thina fanele kuthathwe yonke into ukuthatha ikhwehlela kuthathwe yonke into ukuthathwe yonke into ngabuya ngamtshela mina umsawe wenkosi ngathi mntanami sengihlulekile ngihlulekile siyathatha sikusekhaya eNatali sifuna ukuthi ushintshe awushintshe ubuya la ubuyele kulento sibuya ukuthi ushintshe ubuye ubuyele kulento namangazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngiyesaba ukumletha la sinabantu besonto siyasonta njengoba sila ngale ngemuva kuyisonto ngiyesaba umusa ungihluphile kakhulu ngimtshelile ngahlala naye ngalelala ngathi mntanami sengiyibeka kuwindaba uwo wazifaka kule nkinga uwo ozozikhipha mhla usukhathele ngizozwa ngawe cha sengikhathele ukuhambela phambili thatha ngusemakhaya ubuye ubuyele the same uthatha ngusaphi ubuye manje kangiseze kusandakho uzoyikhipha wena mangabe uNkulunkulu uyakukhumbula sesiyo understand manje ke ngidinga ukuthi ngixhase angisafuni ukuphila impilo noma ngayikhaya ngizuba lana kodwa ngifisa ukuyiyeka lento le and then ngifisa ukudlulisa futhi ukuxolisa kukho konke maybe ngihluphe ngakho mama ngoba ngize ngigcinekile simo sengikhathele mina hayi ngoba ngixoliseke nokufikela namakhamera kanjalo kube nje isimo nami ukuthi ngubonise ukuthi cha hayi akekho ngithumile yini kusho mina ngaphathi umsonto sokuthi cha ngikwanele manje ngasho kanjalo ngathi mina kuzosho wena mina sengikhathele ukuhambela phambili uthengele impahla uhambe uyohlala ekhaya ube right urecover ubuye ubuyele khona hayi mina sengizozwa ngakho ma uNkulunkulu wakhethu uzophelela la kuba kuthi uthanda ukuphelela la ma uthi wena ukhathele lokwangempela ulungile ngiqinisile kepha-ke angisafuni ukuthi ngale mhlawumbe ngokuthi ngilokhu ngikhuluma ngithembisa ngifuna ukuthi mhlawumbe na uzobona ngezenzo kodwa kuleya ndawo engikuyona akulayiti nangapha ngisho ukuthi kulayiti kodwa-ke bengiprefera khona ekhaya ngizoyilungisa mina angithi mina into engiyifunayo ukuthi uyenze bobhuti bengifuna ukuthi angathi ngahamba endaweni la azosizakala khona adrenwe noma ethiweni ngoba mina ngihlalile naye ekhaya ngihlalile nalomntwana ekhaya ubevuka ebusuku akhale athi uyegoli manje yena wabulala abantu uyahamba elila ngaze ngaboleka imali efuna ukuhamba manje ngifuna ukuthi mhlambe mayacela usizo ukuthi mangabe mhlambe ngendlela eniyanenze ngaya ngazi ukuthi ningisizele yena Wasona mfethu ubufuna usizo linjalo ukuthi uye ekhaya uma udinga irehab. Like mina ngokwami bengifisa ukuyikhaya ngizekele mina ngendlela ngiyazi mina ngifuna uma cha ngifuna ngifuna ukuthi uye rehab ubusu uyabuya sambe nawe siyekhaya angalile mina izandla zimhlophe kodwa into engiyifuna ngifuna kuvume wena ngoba mina ngifuna uye rehab mhlambe rehab bazokunceda ngokudraina lo dodi lo segazini lakho mhlambe bazokunceda ngokwenzani bese ke siyahamba siyekhaya ekhaya kuvulelekile singaya noma yini nala ungeza noma yini kusekhaya nale kosi mamkhulu wakho ungaya noma yini akunandaba wena mawungathola ukuye rehab udrainwe lento bese siyahamba Akezokala kakhulu mama wena because nentuzana indlela yokuya e-rehab nayo ayikho nzima yena sena mama une-ID akanayo i-ID ana-ID ID wahamba ngayo umshayisi i-ID angazi kumuphi unyaka kumuphi imsawa nkosi wayokwenza i-ID uthe mayokwenza i-ID kanti usengene kulento wavela walahleka wathula isowethu kwathi ukuphi sahamba sawufuna i-ID bathi ngeke simthathele ngoba over 21 u21 fanele ayozozilandela wahamba ubhuti wakho yakhona ngahamba ngayakhona sehluleka yahamba i-ID yakuyele ePitori bangisendela futhi message yokuthi siyahamba okay kodwa nendozana i-birth certificate unayo akanayo okay
Uyalahleka khona kulo mnyama. Akana. Into engibona izoright ngizama ke multi-purpose ngale ngoba Wena usazobuyela eThembisa? la awukho right ngiyakubona Why ngekho right? ukuthi ngizokhupha ngezinto. Bomsa wenkosi yami. Wena umameli kahle mfethu. Ya so mama angazi ke noma bengakhona ukuthi mhlambe ke axhaseke ngendawo ukuthi mhlambe attende elizwana ngoba lapha I think kuyiwa ngama Tuesday kuphela yabona abasathi abakwazi ukuthi bamflash out le poison le yelento ebhenya ngaphakathi bamnikeze le liquid le ukuthi akwazi ukuthi abe normal futhi yabona atinike emzimbeni akwazi nanokudla nani leyo ndawo indawo lapho ngabe ngethembisi noma I don't know ikhona la elizwaneni le Rockville ngasemroka police station wena siphimvile khona nala ngasemroka police station futhi khona kule main road lephumela eMroka police station ikhona lapho eMfana Sakha nakhona kumahala futhi yabona uyangena lapha afika achaze isimo sakhe and then bazoqala lapho ke ukuthi bamncede yabona so ngazini uqonto izokusebenzela hayi konke lokho ngisho ukuthi ngiyakubona ngangisebenzela konke konke lokho esengishilo ngangisebenzela konke esengibhlungu nakho uma aka-right uthukile ukule mhlawumbe ngizomphoqa la indawo mangingabala noma manje angisazi ngezinjani-ke Angisho ukuthi ungabi la mntana ngilalelisisa ukuthi ngithini angisho ukuthi ungezi la mina ngumzali wakho nguma wakho kodwa mhlambe mawufika la usufuna manje wena ukuhamba ngithi bakhona abagcwele itraka usufuna ukuya khona fanele ngithini ngoba mina ngifuna umuntu omeqinisweni lakhe noma ephethe ubuhlungu aqinisele angithi nginawe ngiyakusupport ene wena awusafuni mawungasafuni usukhathele qinisela noma kufika lobu umzima ukuthi ngiyafuna qinisele ngoba thina siyagula mina njengawe nje njengami nje mina sengaphatha ushukela ngendaba yakho ngiyagula nje into engangazi ukuthi ngingahle ngibe nayo nginayo ngoba noma ngingamboni kodwa nje umoya wami mhlambe kuyabanda noma kunjani noma ngabe ngidile noma ngabe kunjani iyafika leyo nto kimi angazi futhi lapha isimo senu nina nabantu abagangayo gangela umuntu uzoshaya abantu uyabona nje umoya wami ubhlungu ene ngale eThembisa bangitshelile la nihlala khona bangitshela ukuthi kunomntwana oshonile khona lapha uyayibona ukuthi leyo nto iyashaya inhliziyo ebhlungu kanjani into le cabanga umntanakho phela hayi ukuthi umlahlile kodwa ngenxa yalesimo sakhe uyasihluleka ukuthi uzosenza njani uyayibona hayi ukuthi angifuni ukukusupport so manje mfethu ke uzimisela uqala lo hambo asiriyep yebo into engibona izoright ngizama ke multi-purpose ngale ngoba wena usazobuyela eThembisa la awukho right ngiyakubona why ngekho right ukuthi ngizokhupha ngezinto bomsa wenkosi yami wena umameli kahle mfethu umama kanankinga but into abaworried ngayo ukuthi njengoba uthwele ufuna ukuchange na ngoba kusendebeni zomlomo noma bazobona ngezenzo understand and futhi futhi iphatha umama kahle ngoba uyasho ukuthi everywhere kubala noma uthi uthi relocate uya anywhere kodwa usala uzobathola labo bantu laba bona but kodwa ke egcineni lento le iphuma emqondweni wena masukhuluma inhliziyo yakho ukhuluma nomqondo wakho ukuthi lento le ngiyayiyekela ngiyaphuma kuyo iyayekela siyasupporta thina yeah ngicela ngabhalela obhuti babhalele yebo ngabacela ngoba nginenjongo ukuba angifuna ngibizele kulento engikuyo nami angazi ngagcina ngikhona ingakho ngizile la okay nokudlulisa uxolisa konke hayi akunankinga phela msankosi lokho ngalile mina akukho engwalayo mina ngizobona ngawe yabona futhi into ngathi ikhalisa umama futhi ukuthi okay sharp uzobalana nana kodwa uma uqala uphuma unyamalala isikhathi eside understand ukuthi kufika emqondweni wakho ukuthi kubo kaza thubele lapha futhi understand and manje futhi ngabe sosifundile isifundo mfethu sholo nanginesho ukuthi bakhona abangani bakhe bebhemela abadlulile emhlabeni angazi noma nginamanga abaso bakhona baba isiphi isifundo ufuna ukusifunda futhi asikho ngoba sekungificile ingakho kodwa
manje ngiyabheka ngibona ngathi maybe yikho bengithi noma ngikhaya kodwa i-rap angiyazi ngaya nakhona. Yeah, because yabona mina into besiyiphushela kakhulu e-rehab na bro mina ukuthi at least yabona because wena kuze usurvive ngani manje uthi uthe ngitshaya akisithi indlela ophanda ngayo ukuthi uthole lezo zinto lezo ngoba singaso ngiyacela ngihlala ngihleli and manje ngeke indlela yokuphanda obvious uzotshontsha ngaye uhlala ungatshontsha because bonke abantu ababhemayo yabona most abantu amanga bayatshontsha yabona bamanipulator yabona zinje is the abazenzayo ezirong yabona ukuthi basatisfy the habit yabo yabona but ke ngisacela nje nginxumuza like ukuthi ngazathi singamopha eLithuba ku-YouTube sisifuthi nama numbers wakho mhlawumbe nathi sizozama ukuthi sizabe simonitor ukuthi ngama Tuesday uyaya na lapha yabona ukuthi at least yabona sakusenge impilo yakhe because yabona into ebhlungu njengento yokubhema ama-drugs asazi ukuthi bayithake nani understand awazi noma so-overdosile or awazi because awuyazi yini kahle kahle abayifake lapha understand asiyazi yabona khona manje nje umusa iy'nyawo sezimphetha kasahambi uhamba ngamali awazi wenze njani mina-ke enhlizweni yami ngathi kuya uyayijova usuyijova iy'nyawo yami ingqondo ngathi uyajova usuyijova iy'nyawo ngoba zingasakwazi ukuhamba ayikho-ke mina into engizoyenza empilweni uyakhetha ithuba liba kanye empilweni uphile nawe nontanga yakho ontanga yakho bayasebenza ontanga yakho banamakhosikazi eyakho impilo nje iyaphansi nje umntwana indaba yokuhlala emgwaqeni nendaba ngoba lento le yalabantwana abenza nje baqale bezenza ngathi bawotsotsi bahlakaniphile ngahluleka bebuze ekhaya ukuthi lo mntwana ufunze bani wabona abanenza lento ekhaya akekho umntwana owakwenza lento ngaphandle kwakhe. Okay yeah lapho mina ngiyacabanga ukuthi wena masingamnikeza ithuba ngoba lento le abhekene nayo ngiyasazi somlisa adlule kuzo nami ngidlulile kuzo nabanye abafita wena so lesi wana sathi ukuthi azinjengoba sidlulelana awunazi sidlulisele phambili nathi sincede abanye abafethu esaziyo yabona sibatakule bona kulenzima labo ababhekane nayo ngithola so mina besicela ukuthi maningasithemba nje ukuthi at least zama ukuthi simphushise aye e-rehab singajabula kakhulu mama wena because nayi ndawo yokuya ekhaya ngangi-rehab futhi uzofuna ukubuya futhi. Hayi mina bobhuti ngiyajabula kakhulu futhi ngiyasijabulela isinqumo asithathile umsawenkosi ngoba mina bengasambona umsawenkosi ukuthi uyacabanga nengqondo abantwana bethu bayafa babulawa ingcebo fanele kube nemali kodwa abantu bethu bayafa abasebenzele sibondlile sabakhulisela ukuthi bafe so problem mina ayikho ithuba edlula lela uthama yoma zokugcina ngikushiya nawo lawo. Yebo nami ngiyabonga ngiyathatha ukuthi ngisebenzise alo asibonge kakhulu ke ma ukuthi unike sizoloku sikhuluma ngefoni yema yebo singabonga sibonge kakhulu ukuthi usamukele baba I'm happy about ama results and I hope le lesson go bonke abantu yabona konke amajita abankawuzayo abona abanesandla abatshontshayo yabona especially abahetha abantu yabona abaphilisayo ababathandayo yabona ukuthi eyisana yabona mase kuzokwafika la this is a lesson ukuthi cabanga lesikhathi leso uzolokha inyawo indaba ukuthi uyasijova understand abanye bashona ngaphandle namadrasa ayabulala abafethu ngithola so ke amaningi anginawo ngasho ukuthi nje siyabonga ku family yakaMusa ukuthi imuli khame ngakhona sithanda ukubonga and then ngamayi nathi